Dalmatinci. Za ovih 10 godina zasučen u Haškom tribunalu, Vojislav Šešelj nas je često okupljao ne samo u Apatinu, već u svakom mestu u Srbiji, okupljao nas je oko svojih knjiga. Večeras je to Haški globalistički obrazac totalitarnog pravosuđa, knjiga iz opusa Srpski narod i novi svetski poredak, koja se zajedno sa ostalim knjigama iz tog opusa razlikuje po tome što je ovo autorsko delo Vojislava Šešelja. Navikli smo da čitamo njegove knjige u kojima je zapravo na svojevrstan način prenet ceo postupak koji se protiv njega vodi u Haškom tribunalu, a ova i ostale knjige iz ovog opusa, kažem, njegovo autorsko delo, ima poseban značaj i posebnu težinu, ne samo u ovom momentu kada je knjiga i objavljena i kada govorimo o njoj, već je ovo knjiga koja će za buduće generacije sačuvati istinu o istorijskom trenutku u kojem je ova knjiga nastala. Znate dobro da istoriju pišu pobednici i da nije Vojislava Šešelja i njegovih knjiga za nekih 50, 100, 200 godina ne bi se znalo, niko ne bi znao kako je zapravo srpski narod stradao pod hegemonističkom voljom Sjedinjenih Američkih Država i velikih evropskih sila, kako je stradao najbolji među nama Vojislav Šešelj za 10 godina koliko je statičen u Haškom tribunalu. Mi smo, evo, objavili smo to i na plakatima, planirali okupljanje 24. februara u Beogradu sa temom 10 godina Haške tamnice, 10 godina propadanja Srbije. I to je ono što mora da se poveže. Vojislav Šešelj je u Haškom tribunalu, ajde da podsjetim, da je Zoran Đinđić svojevremeno tražio od Carle del Ponte da ga vodi i da ga ne vraća u Srbiju, zato što je trebalo da se u Srbiji desi sve ovo što se dešava u poslednjih 13 godina od DOS-a pa do dana današnjeg. A dešava se propadanje Srbije u svakom pogledu, i nacionalnom, i ekonomskom, i socijalnom, i u svakom drugom pogledu. Bilo bi mnogo teže da rade ovo što su do sad uradili i što planiraju da urade da je Vojislav Šešelj u Srbiji. Ne bi mogli ni Tadić i njegovi, ni sada Nikolić i Vučić, Dačić i ostala ekipa, ne bi mogli ovako lako da se odriču Kosova i Metohije, ovako lako da se odriču nacionalnih interesa i državnih interesa da je u Srbiji Vojislav Šešelj. Mi, njegovi srpski radikali, smo ovde i na svakom mestu i bez obzira na izborni rezultat koji je očigledno morao da se desi upravo da bi se završila priča sa Kosovom i Metohijom na način kako je sada završavaju Nikolić i Vučić, a nas su upozoravali, govorili su da smo mnogo u kampanji pričali o Nikoliću i Vučiću, pa da su nam to građani na izborima zamerili. A mi nismo rekli ni jednu laž. Rekli smo, njih dvojica i njihova stranka su napravljeni da urade najprljaviji posao u Srbiji, da urade ono što ni Tadić nije smeo da uradi. Nažalost, to se upravo dešava. Dešava se i dalje ekonomsko propadanje Srbije. Sve više se podiže glas separatista u Vojvodini. Raška oblast je takođe veoma uzavrela. Nažalost, sve to na neki način dozvoljava ova sadašnja vlast. Nikad nije bilo toliko plakata po Vojvodini gde se otvoreno poziva na autonomaštvo kao što ih sad ima pod komandom Vučića i Nikolića. Nikad nije bilo ono što se dešava u Raškoj oblasti, nikad nije bilo Aćif Efendije, nikad nije bilo spomenika šiptarskim teroristima u Preševu, dok ova dvojica europejaca nisu dozvolili da se na najgrublji način gaze srpski nacionalni interesi na teritoriji cele Srbije. Mi srpski
srpski radikali smo neumorni. Mi smo svesni činjenice da se ideologija ne meri cenzusom. Mi zastupamo ideologiju Srpske radikalne stranke svuda i na svakom mestu. Uvereni da će se Srpska radikalna stranka vratiti na mesto koje joj zaista pripada. Često čujemo i od naših članova, angažovat ćemo se mi još više kad se vrati Šešelj. Naravno, mi jedva čekamo da se naš predsjednik vrati u Srbiju, ali mi moramo njega da sačekamo sa jakom Srpskom radikalnom strankom. Vi u Apatinu imate u nedelju jedan ispit. Uverena sam da ćete taj ispit uspešno položiti, a naravno položit ćete ga ako na ovim izborima u Apatinu učinite sve da u Skupštinu autonomne pokrajine Vojvodina imate predstavnika srpskog radikala Pericu Popića. On vam je pod rednim brojem 4 na glasačkom listiću. Budite sigurni da njegovim izborom ćete doživeti da imate pravog predstavnika, čoveka iz Apatina koji će umeti da prenese vaše interese i vaše zahteve i koji će, kao i svaki srpski radikal, učiniti sve da bar koliko je u njegovoj moći zajedno sa ostalim našim poslanicima u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodina skreće pažnju javnosti na pogubni put ka Evropskoj uniji koji zagovaraju i ova skupštinska većina Demokratske stranke u autonomnoj pokrajini Vojvodina, kao i ova naprednjačka na nivou Srbije. Upravo ova knjiga Vojislava Šešelja o kojoj mi večeras govorimo, i verujte, nisam nimalo otišla od teme, jer sve što sam rekla je zapravo na izvestan način sadržano i u ovoj knjizi. Ko pročita ovu knjigu, bit će mu jasno zbog čega mi godinama, decenijama pričamo da Srbija ne sme putem Evropske unije. Da je to pogrešan put, da smo zbog tog puta ostali bez fabrika, ostali bez radnih mesta, ostali sa penzijama ispod 12.000, 85.000 penzionera prima penziju od 12.000, 141.000 manju od tog najnižeg iznosa. Svakodnevno se ljudi ostaju bez posla. Niko više ne zna kad ode na posao, kad se bude vraćao kući, da li će mu gazda reći nemoj sutra da dolaziš ili će možda još neki dan da ostane na poslu. Sve je to posljedica tog takozvanog evropskog puta. Sve je to posljedica zla koje je Srbiji nametnuto od strane Sjedinjenih Američkih Država i velikih evropskih sila koje su odgovorne za stvaranje i formiranje Haškog tribunala, koji je kao trebao da istražuje i kažnjava zločine i kažnjava zločince. I šta smo doživjeli od tog tribunala? Ono što mi pričamo godinama, od osnivanja tog tribunala, da je to antisrpski takozvani sud. Danas, verovatno, odnosno mislim da nema u Srbiji čoveka koji nije svestan posle oslobađajućih presuda Gotovini, Markaču i Haradinaju, nema čoveka kome nije jasno da smo mi bili u pravu. I to je dokaz da mi ne pričamo iz nekih uskostranačkih interesa. Nismo mi kukali na Haški tribunal zato što je Vojislav Šešelj u Haškom tribunalu. On tamo ume itekako da se brani i cela Srbija i cela svetska javnost je svedok toga. Mi smo govorili istinu o Haškom tribunalu, kao što govorimo istinu o Evropskoj uniji, o Sjedinjenim Američkim Državama, kao što govorimo istinu o pogubnosti vlasti i u autonomnoj pokrajini Vojvodina i u Srbiji, i kao što govorimo istinu kada vas najiskrenije, evo još jedanput molim da se potrudite da pozovete što više vaših rođaka, komšija, prijatelja, ne budi vam teško čak i ako bude kiša kao danas, izađite u nedelju